asem no for the ho nsem no ho ehia na menu abema nso na prempe e wo hanom Federation of Commercial Traders ono no for ho hia no nti o tie no ono nso aba na mene ono ene Mrs. Hilda Bannerman Kroma ono oncologist nurse specialist Mansha District Hospital and Miss Ruth Boatima ono nso midwifery officer Mansha District Hospital na ene mpanyimfo yi na mene omonewo yehyiemu Nkwantannanso achemene na aprempe de enkom beto aso na enkom we efa mene ma mefo mienu ho na aprempe na nso sanse no fo ho nkomo na ye ba bedi madin kan ka cho se bosum ye de asi on mo se ye de hwen kokrometo ema no fo mo na no fo no de eboma no ho de nanso menye hwo se omo no pa na ye omo dia sanse omo akro omo anum bida omo aye omo de no omo num bida yenia yi na aprempe ne sekra ya hye ene nkwada ni ade na ye bedi ho nkomo kokrom no beto no fo no mu de aya na hadwena ye de mepese ehwe ye no fo na se be hwe ne ahwe ne ye efi babre a afefe eba ekwakosi babia a bonse ono wo ye adwuma abere pa e bedi ho nkomo Mrs. Hilda Bannerman wanmo Mama Hilda akwaba na ho tesen na me na do me ho ye pa adwuma mboko de e da wase se ye tonsa frem monso mabana mone atifo ye ba betwetwe nkomo a etise mambo atma papa na ho tesen na me adom me ho ye pa ampacha wonso na me adom ne nkomo ye bedi ne de ye me de no for ehonsem what makes this month different October meaning say the makan but mo ye necessary ba say na mo sum efano the month of October dey see for breast care mpacho ye da ye tiefo nyina ase ye ba October ye month a ye dey see wo say ye hwe breast one ye celebrate awareness creation for breast cancer eno ani say ba yare dodo bebre ye wo ebia ne emra ye dey see wo a ye dey boss yare no ho deru na aso eni so say January to December no yemfa October imom and celebrate and create breast cancer awareness nti eba October ehia ma yem papa ye de bo breast cancer hu de ro ye free screening ye bo ankrofo mo problem e wo breast cancer nti October de ye frɛ no pink October mama watch my pink mo unse monta de pink ni ade ede na montira mo ma na ye pink sana ma de ana ase den yo mini abe ma me das pa ye chia otifo ni ahwefo nyina ye hwe January to December emi say month ni ye wo month ni bibiro ho a ye so a ye dey create awareness for cancers ahodo ho inti no ye wo bia ne color inti no ye choose pink for breast because ye nimi say ba colors ma e ma dia na ye colors ye pink pa inti no eno so ka ho bi na ye choose pink for breast no because ye hair prostate which is eno etwa mu last month ya me ma de na blue yeah the blue ye na blue man kan ntam blue because in say blue the mema colors pa mo pe inti pink no because ana represent say e my color no tina ya fa pink ye di na ye di celebrate Madam ase abusamba be obi adwane mo Facebook unima na ma hoda ma obi enwo ne hwe ade ho no mo omo ha no mo mepesem no mo hwe ade mo frɛ no the anatomy of the breast and its uses no for na ebo ho sa no say kwame nanu no mo say abranti bi okoto breast ama ne dofo so mo say no mo say bi super o ne bi nso nti nyame de say nyame de onsesa ne nsa no ombisa ne say de hin na eyo odofo ne size watermelon dia na ozi dabi mama Hilda wosre eno mo bisa ne say ayese bofre eno nso ozi dabi na do otona yi o peso nya size man no say etsanka na o say dabi fe be 5 minutes man etise kosia na o say Nemum kosane de ache.
Hilda de osre okay nese nese de atalo abru na say asagi atiagu mo fe na aka na asagi do o de bro be di atem just asagi okay ti eno ma me say yo okay ne Jesus sagum za ne anti mon join your Facebook the anatomy of the breast no for na ebo ho na nkasa no di wom sem from na nyame ahu agum na adwua na ye bibia se de mu kan na atiagu ana se den nti join your Facebook Opemsuo radio or Facebook o search you like the page you share na wo hu de eko Hilda any root we de monhwe mame the anatomy ma hu se mo lebo na kama wada ma faye ewuraman ye ka anatomy of the breast ye ka breast no ne bobre nti send a picture and it's no ne bobre ni na me explain ma ye nyina ya tia se fine mema ne ma nyina wonofo but difference ni say ma de epie na mema nso de e ba down but ye wo mema bi nso a ye a omonofo pie kakra ma hu popo bi he ne nofo echen ayu ni ye hormonal imbalance kakra na e de sa de ne ba na me pese ye shed breast ne ho say obi atimidi wani hu na we share inside ne so a ne ewo inside yes as if free ne ho na mami matie for sa fe na wo journey a bra Facebook on our phone so ko Facebook na share Opemsuo radio search for Opemsuo radio na de o kan na obi hunu na what me atiase ye Opemsuo radio Facebook na what atiase Hilda Mpochan so ye share ho na ye hu bia e friend nipple nipple no betimi ehun so ba bia yi ne no fo kire wa betimi ehun nipple no eno na mostly ye de share imofra enum no ena ye sa hu bibi etwa nipple ne hu ehia ye mostly ye tuntum eno so ye friend areola eno no wo glands kakra ya e secrete some sebum bi kakra and nourish nipple nano e ma ne ye fine more like a sebaceous gland bi wonu kakra sa me yine okay so emema no munim se monso mu di akire na prempema na metra se edin ka se no for no ano no de enipa num no menka se nkora num ba de enipa num no ankasa no ye no no ne nipple no ye no no edi no ma enum na se me explain bibi later okay ene ho na aye tuntum no areola aje ho ne brofo no ye no na ase bibi ewu ma no so emma ho no ye kama oh yo enti afi every who the skin of the breast ye ka the skin of the breast na ye nitua na atwa breast ni ho ehia no eno any picture but so oba bia yi ni ho a wo hu say ni breast ni de no ye friend even say the obo ma wo hwedwa omo epon no de ya fa so no bibia ye hu no any the skin of the breast enti mama yenko inside of akwa na wo streaming ma yi no wa sere sa menim de say ne no be sere price and say bebre be di etira ba enti ye ko inside na ne ye mfa ye ni hu no age say ye twem e bia ye surgery na ne wo mu ni say ye wo bibia ye fe ne lobos no enum na ye ase milk ni produce a ejina emu na ene na contain milk no ena ye wo bibia ye wo we said ye hu ya lobule no na lobus no un sa say free suru besi form no eno ne me ka say size and space esun ewo emu e tissues ana enu say tissues bibia ye tissues okay enti eno no say ye produce milk na ena ejina mu enti say ebeba abonti na efa bibia ye friend no that mebo mu de say apa bi mo hu nti salubus no ni nature it say support ana say yo botman me pacho say ye twama ye twa no fo ni ma ne emu no etese anka utwa anka ma on say ye twa anka ma ahyehye ye wo segment nti ye twa no fo ni ma sa na e wo lobes no ehyehye mbebre se de utwa anka ma bo say bibi
papa mu echichim say the you who is really infected lobus okay nti yetwam nka we ne de ntwam nti but yetwam a it say yetwa nka pepe say de lobes ne hihihim bebre segment bia contain ono ane lobus segment bia contain ono ane lobus say the sister kan no e de produce milk no sana milk no produce wi a nti eno na dwuma ye ne se be produce milk se wo wa be produce milk se de o kan nti milk ne produce a e be fa e fe ne se ducts nim I say pipe sana nipples no kra sana abe enter into the nipple mami mbisa we ansa na yakwa anim unse lubus no bible on ma onyem ya ne no fon hyehyɛ onyem na wo wu ni nyina no na ahyehye sim se emu apagya pa wo wu wiem e breastfeed akra no for about a year ni ade a na asan afole sena ni nature no etie it may expand na contractor na say okay se wo a yakopon ai ni se wo a hormones and control your breast no okay ye nyinsen mu ni awo mu nyina hormones and control no enti no se wonyem a ye hormones no ye hormones be a friend prolactin eno na ebe prepare breast no ebe prepare no estrogen ni progesterone so ka ho bi ni nyina prepare breast no for successful breastfeeding enti no se wu wi a sa estrogen progesterone be kofom na prolactin ya be take over because eno na ye milk producing hormone enti eno no be take charge because of onyem no nufo no prepare ne ho ninti no ebe ma onufo no o cells no ebe increase ana ebe ye kese so ni nyina is under the influence of estrogen and progesterone enti no by the time I will be on na say nufo no I ready say emu I aye kese if anything ebetimi a produce milk no ama so the be prolactin as well be take over enti prolactin no ebe prepare milk ni wi a afi ebetimi sa ye wo hormones for so wo a eno so boa squeeze nufo baby a squeeze lobus no ama nsuo na a produce no ebetimi aba abonten ye wo de push no so ma ne be animu ema efenesen itimi ba nipple no ema nse adena ebo ho no nya de keto o enyema wo mpa nsemu nti sana eti I see yo monto asoma me ma hu pectoralis or what na fatity muncheche me mo enti wo sha say na waka ne na metua so efri ho say duct no na eya ema milk no eba through the nipple na akola no eno enti wo fri ho a wo bibi a friend pectoralis muscle eno eneye no for baby a no for ne chire ayesa ahwede a no for no echire so nti bebre na mpe bebre na nkofo tin ba say brain pain no say meten wo me inside say the mostly no that pain originated from that place ayesa ye no na no for ni so muscle no for no isiso etale so eno kromu ye wo suspension ligaments wo ho a esusum but we muscle ankasa etale so nti no for no isi bibi so nti that is the muscle no for no isi so okay all right monto asoma me nti eno na muscle no for no isi so na wo hwe eno echi a yetimi hu bibi na emsam ye de kwa wo down roll say wo de ba up roll say wo de ba up bibi wo down your friend rib cage okay rib cage ni edompe eno so e support no for no nti say ye bonka say edaso aye framework bia yes edaso enti uhwe no for ne ka no for no bobre nyina eno ana yeyi a kire etiefo no we na ye no for no eno nie ne ewo inside ne ewo abontin nyina no eno na yeyi a kire amanfo no enti anatomy of the breast no enti we e contain arteries and ewo sebaceous gland but sebaceous gland say diagram one farm na yellow bi na fatty tissues na sebaceous glands eno man no for ni shape nti ben say obi ho no fo so
obi anu nufu sha ni nyina we nyina account e man fine shape nti dia omo dia so na fatty tissue no na dos nti say no for say su say ye kitu a say ye den you enye hwe eye adwuma pe e na no for nso ne say be produce milk no emfa ho ne kese ana ne ketua because say no for no say dem dey kan utwama e was segments no for ni nyina contain about 15 to 20 loaves into 15 to 20 loaves na obia sa na obia wo into segment bia ye na dwuma sonko segment bia say ye nyina ye wo the same number ni ntino say produce milk na e the same yen ka say obi no for no eso obi nti de no for no so no de no for no so no e be produce more than de no for ni so anya sa na tie na omo de eso so no me pese me hunu se ni nyina eye pe e ba ne se na ya kwetse ya omo de eso no omo free se omo anyade obi won so na ne de eso so no so free se oyo okay eye ntiase ni eni ana se de me kan ne se ntiase ni eni on se nyankopon e boye no ye obo obia ne se de individual differences nse ye ni pedwe cry obi ho a o ye ni pakese obi ho a o ye average size obi ho nso so a o ye slim nti se de di pa ye sizes sitie ne san so na ye other body parts no so itimi ye nti no ye nti ase na ye nya bobo nso no westin ba na na me say sa na nyakopɔ ba di o mu na ne hia nye ne kese no na yewi ade ba ko nso hia me pa Hilda ne with amon hwema me most of you can breast care ye kana na de akɔwie na ye kana ye kan na de akɔ breast cancer ba ne mo ha de ade bi hia me ye be pese be emma I think say onni mfie dumienu de na no for ebubo ne bubo a ebubo ba that adolescence time no ekusi se bi kura obenya 18 ne no for no fefe ba na fe begina ho ne ade no me ya ye se yentanka ho asem enso mfiri sanka ye wo breast care nka homom no se free ba misrem amo ha yenhwe that time a oba ebia fe no wo fefe ba na ne no for abobo fe kura na ebia obekwa afichire how na fichisem affect the development of the breast and as ne no for no ye wie no a afei ye oba ne no for no afei abegina mo kan say abawie abobawie enso ebia na onwoi and onwoye na abobawie no oye oba no say no nso won hwe ne no for no emfa sa abre na mu nso na bi mutimi fa mema ne ade no say na omo enhwe omo no for no oba be ware ana onware kura wa hu bema se se ye fa no no fo empanyimfo omom tiri ho apanyina anum bi omom se ahye nyina anum bi sa abre no oba no ne nofo no senna owoso mo nani ko ho ehwe kopim se nkokrafo ne nkora nyina abanum ama asan age ne ho haram so abre no yenhwe all these segments first year the adolescents abofrana na obawo siso mfie dumienu ebesi dun otweda no nofo no eba no senu mu sinhwe omo nofo no okay me da sepa me bra very important de wa kan de asa ya na empen bebre no ye ka no fo ho asama na attention ni nyina ko gina cancer ana say other breast diseases but say itimi bo yenufo no ho ba na say hweso yi a e be prevent from all these problems na ye ka say breast care dia from infancy ya wa akola akopim say obeduru adolescents obe ware obe nyinsen obe wo kopim say obe ba abre wanyina no ye wokwan ye fa so a nufo no ye hweso say de be ya enkofa problem bia amba enti for say de na woka no Kabro mudi an commercial secretary infancy no five from kakra because ye hwe ye nkola anketenkete ye wo mo na ye wo wodi obi o ha obeba no na wodi akola na ba na nufo no bia ho no ana bibi se ye wo nkola afoforo a
mpɛn bebree no nkwa ne bi ho a nufunsuo from nufunim ba akora no common pa your friend witches smoke which is the same which is which yeah sana your friend not necessarily say a baby mokana but sana idia ye de friend no na mpɛn bebree no parents no omuhu bibi saa na omu ekofa niema bebree die no fo no so enti yeyi omu no mokofie ka cho mu say ukwa ebia ubehu nufunsuo so ye be mu so ye oba o ebia ubehu nufunsuo wa akola ne nufu na emomu hu a enye bone enye bibia esan se nkwala no mu da ye mu a ye hormones pregnancy hormones which is the estrogen and progesterone ebi pass through the placenta eko omu hu enti because of adwuba estrogen progesterone wo maame no say e be produce milk no the same thing so na wo baby no so body nim enti eba saa omutimi enya breast milk wo omnufu nim enti hu ni saa enye hwe saa milk ya wo kan ji se obia ne maame no ana obi mmia ana say bi ho ana nufu no apija kakra nti obi ho a o inquisitive pese wo mia no hwe adekode nti obi hu say nsuo efre mu ba no funsuo nsuo no ye normal no fusuo normal no fusuo te se de efre maame no de no ho ba pepepe eno no de normal ana doso eno bibre se no a ebe sone but wo de umia wo hu say no funsuo na sone banka kra bia na eba say mo nufu no pija kakra enti no esan asa maame fo no ya na ebi ho a wenye education na asa wonimu a okofafa niema bebree de ye so ebi ho kra o mo de kwan de tale so no mu mia so te basa etimi emenufo ne ho no kra ma ne pai ama etimi kofa problem bebree ba enti no from infancy no e wo say nkwala no ye hu bibi saa ye hwese ye mfa bibia mienufo no so ni nyina we are caring for the breast no ye mfa bibia ye so na o musan so a ye ndware o mo samra ne powder ne ade a ye too harsh se be ya be cause problem with the breast sa enso ya wo kan se ya nya ne hwe a eno a beko be na sen eno bia be se 3 weeks to 1 month ebeko na se de ahono kakra no so ni nyina betwetwe ye mfa bibia anye so hormones no every draw a bibia beko that's infancy infanto inti no nufo no afi abeye flat ho kola ni nyina afi obedru bia 10 year na kwa de 10 no nufo na start ebobo 10 11 12 no na nufo no ahya ase ebobo inti no nufo no se hya ase se ebobo saa esan se hormone na influence ni growth estrogen ni progesterone ya no ana ebo ama nufo no ebobo se ebasa ana eye omoya enti na wo say at that stage no ye educate akola no say no nufu no ebobo enti no obeti pains kakra wo mu ebe ye kese anase obi hu kra sa ababi dem yesusa no na bi ho a ene wo ho pa ye ho no bi ho a menya 10 years minu ye nya 10 years ana 12 years ye hu se ne nufu abobo bo se onso pre se onso so nufu babobo bi nti e basa ye say massage nufu no anase faade ye fefa so ebe ma fankun we fa so ebe ma naba ni nyina e ya ade e betimi aha ye nufu no nti ye care for your breast at that stage no eni se ye de niema nkun bia anase ye de ta bi bebobo nufu no so se de be ya yes sadness e man de tabobo so ni nyina etimi kofa problem eba nti saa de we nyina na wo se ye educate an adolescents no se omo ba before na ye pese enye bi okra me kai se yesusu no omo kofa aboa bi ewo efom akatachiri ana sa bibi ketu e bi aboa bi tutu ko sa futukoko wo amonsa na ye etna ekra se kakra no de yenim enti monsa na akofa no de atale nufo na astenge ne kakra o na eno no chese be ma nufo no abobo ntem sa practices we nyina ye practices sa uye bi na emboa once na ekra se that I don't think say you was I experience enti no sa practices we nyina na emboa because it's me kofa problem and at that time no unse aya na koye
peer comparison or nua de abobo no de mai ene bi okra ne de ne bobo se enso te se menua ne de no ba na sabre nim se obia ne de ebia unua na hu no se ne de na be ya kese nti na afra se ntem ebia on de no so nya kese nti nti no e wo se mo mote ase individual differences se be o mo ko school mo compare o mo ho e mo nkofa ade bi ni se wo de kan fo no e de kan ma ne koma ne problem see that is the adolescent side nti no so no was start say be bob brazia nti no be advice na so be educating say brazia na obebo no so no yes e well fitting eni say e chi no bebre eni say chi no bebre o say eye de be fitting kama no for ne size nti obeto ne size no de abo say the be no so because breast no ye wo tiny blood vessels e wo ho a say emia no bibria blood supply to the breast no eba from eba san so a emoa na say bi okra tiny blood vessel bi kra bitimi ate ama moja no enyini egu inside no so bitimi akofa problem abro nti no ye ba advice say brazia na ye bono so ye be ma ye mmode ye be chi bibri e ma na ya o mo hwedwa no on bi da no de no bra ketwa ebi kra bo be 3 kra na se 2 obo brazia na 3 me so chichire mu na ye hu no we are looking at breast care you feel the idea ya ye hu ne ma bi okra obeba we examine the breast no na abo brazia bi 2 nti be bisana no we ni munye din nti me pese emrasro se de wo ka se dwai nti bu ha otimi bo brazia no 2 said the bear baako support e form adena ana mo ka chon say atiagu wuntimi nya won hwe ana sa na tie wuntimi nya won hwe enti no ye be advice say eno de enye emoa e wo say mframa e fa nufu no na ye bo brise and say ye cotton na etimi me ba edin kan say e wo say bra na e well fitting meaning say or say no show no for the size now the out when mo be din community me san ye me yi kakra me research kakra last time nya obabia no no so ton bra ni bi ye say mo a couple ho ye no and I held a munim ye no mo a b and c na d ni dem say e modu pa nti wo hwe ho onyo enko ye obi a wo de si na nkobo bi ne ma ne yese no na e ma na ye fe pepepe nti no wo se wo hu size ni because size ni wo ti wo e bia wo nya hu size na wo hwe de no ye kama na wo hwe size ni wo so next time ko to a be hwe size no nti brazia ankasa no ye de support no for no se ebetimi anya na hoto na mom ye mfa mbo life na se ye mfa manufo no ho nkyere no then mami misa Hilda san ma ba ya beto aso free oba e bia so wo be fa be mani ade obi wo fia oyoba obi kra said me kan no for abobo na wa ware ni ade wo fia so we free onja no for no nguso bara ana say on mo bra any ade breast na ankasa no wo say wo ye free no sense ho ne nam ne ba bia na say ne ho nsɛmnete me da se me pa chow breast na nkasa no anka mostly e ma ne ho nchi ne bebre ebi wo ho a obebo brazia na kwa abontia kochia na mom osa be fie na anka obeyi kakrama breast ne ho ato ne kakra no obesa abo ade ada ndo de da na ne sa na o ma breast ne ho e wo se o ma frema mfa ne ho kakra na ono so onye free kakra na mom sense wo jai na wontambo na sage no so emmoa esensen ho a eno so emmoa wo ye ne bebra mprempi no eya esensen ho sa na etwe o honam na breast no etare no nti eno so ye no sa bebre a eno so mmoa nti e wo se enye ho ne wo ma ne ho nchi ne pi enya ne sa anso pi enena no fo na ne ho ye ne ho ahomete uja ubo brazen ni bebrebe a na dia asema ba uja ho so a na sense edio yo afiyen show ba obi odin fi dun otwe ne nkura de dum yensa na ye fa wo yemfa nso wasini panyin fi so ya be ma fa no obi kura onware ni ade sa nkrofo no sen no mo mfa so enhwe omonofo no so ebi o ma
and they Obama no winning so na nneɛma bi nti aso bɛka so ɔnyine man nyɛ den manfo tie paa meka sɛ mɛma no bi nso tie paa kyɛ sɛ ɔmo nso papa yɛ ɔte akyerɛ sɛ ɛno nti na ɔbaeɛ mepakyɛw sɛdeɛ woka na meka no apart from say o brazil abom no bɛhwɛ no abɔ deɛ yɛ wo size no womfa apart from say womfa nku a yɛ hash ɛmfefa no fo no ho no anaasɛ bia wo bleaching agents bi cry ni sɛ no fo no wo de fa ho apart from that no yɛn ne mmɛmma nkita hodie mu no so no ɛyɛ sɛ because one of the function of breast no ɛyɛ for sexual pleasure enti no ye di nufo no edi agro na say ye partners edi nufo no edi agro ye behwe say ye nye no vigorous ye nye ne den de hia cheche mu de okan nufo no say edi ho abusha mo Facebook ne mo ho bi wo mu nti mo ndwe onso betumi adwene o Facebook o no na o say nufo no apart from say the ducts na e wo mu no I say pipe no ye wo blood vessels nso e wo ho I supply emojama nufo no enti no say ye di nufo no ye mia no den fe ana say ye nom ye de hye nom ye nom no den bi okrampo a eni gent kro otimi ka eno emema no bitimi ka bi mutimi ka me so mo friend apempem e ko fa asamba enti no ye be make sure say ye ne partners di nufo no ye di agra ye be ye ne gentle ye be massage ne gentle ye nom ne ye nom so a ye be nom no gentle yes bi mutimi mia na se koko go rubber mu esa e bitimi ama blood vessel no bi ate anasa duct no crampo emu e bi atimi ayewe ate ama na kofa asem so aba enti no ye be hwe se de ebisi aso ye be so mu kakra ama enkofa sa problem we se nyina emba message bi o mo se man no so du o mo so wa mia na de o mani nje inse no e wo se ye compare ni bi no se ye be mia ne den na kofa problem abro ene se obaju feelings intina e mu dia he ne ye e wo se hu ni se ye mia ne den so a e betimi akofa problem abansi e be mo den se ye be ye na gentle be ne bokoboko ye dia se de wo kan sa ofanu no ye wa even so worry you em say beba be gina be ma no so one no ete no so say ono so bebo no sa akwan no so menua be ma mame ema ne mram nana o ye be ma die memi sa o te say miss reporting ma e ka se say be mo ne ma no e da na se bia mo forma omo no fo no de nka ya munya abotre ni nsomu no ese bi okra money timejia na maka root anono no moka na ai okay so one demonstrate and chere kwan fa so ayeso say ye hwe na ye hwe no Facebook on somu ye ono ne nkyere se de momu ne nsom say ono na ise otu ye fo nto nkyem se de mu nsom okay oni root ne nkyɛn on say da bi meni atiefo ne ahwefo onti de mekan ono de oto nkyɛn kyerɛ ne se de abisa ne se de opese won kyerɛ ona atiefo nhwe o Facebook nti se me se ne doc on se ne on ti na bi do nsa be kyerɛ se ebia so do nsa kɔ ho a say na yes o si handle no so ho and on say okay no ade no so ni nyina size nyepe nti ko be me hu classification of it na bia ne se ne be si aso so adwo na ade be ma no well so na bi no we so mu no de me ma no na e wo experience it is said because on say wo na wonim wo oba na won ne te se de wuso ma wosipe how wa wosie na wosipe enti no ye de ne say whatever say de wo besi asom bia no me ma no en complex no bebre mia no den e na wo pewo mia na na pempede na wo pewo however apesa usom bia no de eno no ye wone wo ho kani no say de wosipe no na emum ye be ha dwen so so mia ne kese na be ma na ni age no eno na na akwa na na say be a bast was a book on Sabak room. Okay, bast near saying, no for any mood, and no more. As soon.
to nsa ba ko be de na timi amasa me so onsa no yentwitwa ne mienu no nyina obetimi dia wana dia mo ba ko wa wodia why nana nyame hira so bai nana me go fu die mo nyapte se ne no mo ba hai no oduru hayo na yenhwei said na me kan handling no whether ba warrior on warrior ne ma no mo form hontem nti hodom na mepese bia betu mo fo kakra unse ye fafiri ba bi ne ba onya nware ye na ye num no onya nware ye na ye mia no ehun sunsanso ne sen empo se bia o empena bia no okun bi sa abre na o sanim die ye betumi aka kire be ma ne se ebia enyi se last na making kan krata bi ena no mka se ye hama no de ntia ma omonofo no esage ntem etigu ntem na anya sa na kana eye oboma owo a no fo no ho no ode ntuma abonimu minim se no kran wo handi omo de ntia ma no pentuma ye de boyimu udi bo mu no press no fo no down nti be he no ko awo mienu miensa pe nso na no fo no ati agu sa nti ye hwe ebibi mem ha ye method ba kwa ye de carrying cry say ye de ntoma be buyi mu na nti mostly omo wo no a omo na handle omo ma no bia wo ye wade ofie ni ade wo so de abofra ne church most of the time ana nkola ne church eno no ye we a ye de carrying cry nti eno so ye factor eno so ye factor because time bia wo di bibi eba form a wo pia bibi ba form a eden a beba form ebeba form ntem sen say ade a ewo ho a yemfa bibia yempress ne ma form nti eno no factor de na enye no nko a na factor no nse ye nyini no so no sa suspended muscle na so yenufu ni mu no wo nyini a na no so ego nti wo yo ba kwa na se wo nwo da ebia bibi nti wa anwo da kwa still nufu na beba form because unyine no na sa amazon no ye weak said ye nyina ye mazo ye weak no sa na mazo na ehodi ana say ligaments na ehodi ye breast ni mu eno so unyine ane no so go nti no say unwo da kra no fo no ebetimi abafo afen hwe de wawo afen said na ka no sha so ka say no fo na ya na hormones na a control no nti so ba no nyinsen hormones no control my body no ho se nyinsen dem wawo a mpo akora no num no oja hormones no control se yen hwe oba wawo hormones no se na control no for no ama oba bo mo percent ko wo wi a onya no ho se de na eti first no wo kwan bi obetumi anya ne sa me ka say chairman so twen be 2 months or 3 months achi wo de na say wo ne yire wi aba 2 months no gina on masan gina ade me ka say papa panyimu wo nya abotre kora nti panyimu otwe akoda atwe hormones nso kurukura ne mai mu that moment no tum say no for na stress do ana brepa na ni nyina so ka abrabo no ho say ye mai enu nyame ma mo ho ahoden ye ka say because of that nyame ama ye ho ahoden ye de handle ni nyina at the same time on say dem di kan wonyima na nufo no start prepare nti e basa nufo no mu be yedu emu because cells no increase ana cells no so ebi be ka ho the size no increase na number of cells no so bi be ka ho nti e basa e ma nufo no eye kese emu no eye kese pija nti wo a saa na continue because of all ma nufo ni nti no nti no so de be ya yebetimi akombane ye nkwala no ne papafo no so stress no nufo no de yentimi nka say chai because of papa ne benum nti say de bia ya na a policy che say wo a ma obanu for exclusive for 6 months eno de eye good practice I say wo a wo ma abofra no nufo for 6 months so whilst e bia we resume sexual activity no be ma no so ebetimi aso so mkakra say de ono so na anunum bia na no no ne de wa we awdo ano ekoka nsuo ne beba egu onum ti say ha wo de a
Nana, what shall be happening? Nana cannot grow. Ain't no, me pesa and can nominate dear. Sabo fanny no, that's so nominate dear and carbetrain cacra. E be a musu so no near the Bia. Yes, no, your penina, home base is my answer. Mugan, exclusive news 6 months. 6 months. Even after 6 months, I see it was so. It was I see a menu for of him 2 years. 2 years, okay. Ain't no. No, partners are going for Oh, but a be most so or monum fahum. How much you be born? Much change be bought if anything or more a man. You go to your you go to a Montino. Oh, no, Muninache. Yeah, Oh, no, Muninache. I see. Ain't no, but any say a baby because Acolano, Edia. Ain't no, Abia, a pay different strategy, be Sabia. Obesum, but Abia won't find show num and any all the show num so tree. Say to train. And change soon in my Nana, some baby every day, maybe some question in our man. I will be. I could feel you be beside. Na name the Fubi. A German doctor. And now, I opposed to article B. Our New England Journal. No say. Say, Bema, ultimation no for 10 minutes. It is said the wire aerobics 30 minutes. Maybe I know a bone or cancer. 10% busa my doctor said, maybe so I said, Nana will be said, Bipa. Or almost say, no, they said, meaning so question. Well, it was emotional and psychological. It was all cano. So making a present or can be about stress. Doctor can we. Nti na me do some question na ba be so nti mbetimi abo say so we no for 10 minutes I said the wire exercise 30 minutes mame wo question wo bi say ene me hu video na osofo bi eka no for no ye ntie se mema be 15 omo pressure wo soro ya pressure ne nkofom na omo bi screen bi so na no for 20 afina mema no bia concentration omo ayelem no argument as 15 minutes time dey for our people take pressure na aye no amen na so o tie say mema no omo pressure ko soro wo dey tie se mema be 15 omo pressure wo soro ya pressure ne nkofom na omo bi screen bi so na no for 20 afina mema no bia concentration omo ayelem no argument as 15 minutes time dey for our people take pressure na aye no amen so for no say you be check here no omo hwe no 15 minutes no oh say na muni pressure pressure dey gas you come na ate kokora o sofo age sofo obon homo dem pa aya chia no me o kuma se ya afun kwanta ya kwa me invite no Friday class me invite Hilda utie de sofo kan de na prempe question ya no so what ma o de bi weka ho nti Hilda amu se ne hwa no kra za nye easy I say emotional stress and so timima BP cholesterol and emotional stress and so no sexual activity and so ka ho etimi reduce emotional stress obi a wo kwan yo fa so a onya ne sexual pleasure obi wo ho hwe no fo na ene na say so fo ne de ye okay say omu hwe no fo na omu ye ko check omu BP no yes enti bia ne sexual pleasure no na reduce emotional stress enti ebetimi aboa ama owu BP no so ate tinu nyina eno so ye some no mo kanu na senye mamba to we go on ade mi sister kan ya papa u say bibia wani ji hu bia no anasa ade a wo pe no se wunya ema etel stress so enti ebia if a fear pressure any adwumam ne nkola bi school fees ni ade nti nipa no kra bi kra oni pressure kra because of that moment they all pass through nti no but ubie bibia na ni je ho so e kire na I think say obey relaxed nti I think say it's as a result of that nti na ma omo
because a man so in so open for asema won se me hwe me phone so obi message you asa man de wuyi mema 10 gina ho a me say bia ba ko pe bi na mpe no kran so na nya possible no wo ni ade no wo ni say in fact obi message you send me say o se no phone hu ade kro hu a say ewiase nyina no inti imagine say wo hu de eye kama say de so free ken we be feel o problem kra inti no definitely no obi pina beba from ana so de o said o question yi ana meboa we yi ana ba o say no for na nkasa no o hwe no for so a ho e ma release some hormones be bema e wo mu wana cancer tro omo medical term ho say oxytocin dey but yeah the friend no love hormones bema dey so oxytocin wo hwe no for no release na bema ko e kan asem o dey kan asem and they are very important oxytocin bema wa jere ho no wo dey oxytocin any ye hormones so high reduce stress enye oxytocin per se oxytocin dey na muscle ya ma dey na bema dey oxytocin it's both in men and women during sexual activities o dey overkin kind say any man say no at stress level so cry into those hormones ni release ya ema o stress level eba for and then next maybe next you may from money and next week ye hwe no fu ene namu asem na no ge bi se okodwuma na se de okono ne hokani si fa no na ni jaje okonko sakene boss okora fra adwuma o se ho tinto ya ka tere boss so wagi na yes also sometimes ya na me person busa say enne emanu so a omo hye no for na konfo no so na ne ka ho asem no about omo emmo bra pa ne side obitimi busa no obitimi bom yensa because odin kaka ho asem eno na emwa ada wa romiensa penti ha wo hu da bia na wo se na omo hye dwana o de me hye efa ho onofo don nipa o ye can you say you me abema and obekọ abasa na me ko check up ye say me ko twa scan we say me ko twa scan na matu ase wa de no de me ma na sa abo hu ka enokre what you say wasem here must very necessary me sure say o ma me nurse beka okay wadin ka kraka ho asem say so me na hia me ntina me ti ho no ti mo me nso mo do mo size nyesa na person last lady na okofa na no ton braces so catch yourself sizes ana ma can A B C D right so was where we baba good oh what ya no wo kire mi nto se mi so nse dwuma de o so bibia wo tirimo me da se na ma men ko mambo atma ya me pese me ko Hilda hono odimi wura ba bia yare beba no phone na beda ne kokram ne ade na ye bone tofa no free abo oba nkanka ne mofra brem ebesi ebra ono abon sese de ayo oba sima oba bunu no ya kan be Brea ye bone tofa on sa fanum no breast care ankasa no ede na odebebo ano de aman okay me da se de di kan abo boss no se yenufu no ye hwe ne yi a etimi boa ema ye prevent diseases and say problems Brea are associated with the breast and I feel so se ye hwe nufu no su ya ema ya ankasa kra ye confident oba no ema ye confident level equisita isan say ebia wan hwe nufu ni ye na tembia wo problem with the unufu no issues wo ho a wan kasa kwa woni nje nti ne ye hwe enufu no so yie na eboa ema your confidence level eba estro kama ana asedem di kan ye bebo modern say ye brazier no ye bebo de ye size na yemfa hash creams ne powders ne ade bia emfefa no fo no ho na time bia so ye ne ye ho kafo di agro so be make sure say yenye no dendenden ema ne nkofa no form problem bia emre na yetimi ye sa ne ma we nyina ye no so no na ye didi ye because
yedi in fruits, in vegetables, your vitamins, any minerals, aduane a saa nneɛma we nyinaa wom kama no ɛno nso boa ɛma ekipi yɛ nufu no healthy because sɛ deɛ nipadua aka no nso hia nutrients no saa na nufu no so ehia nutrients sɛ de bɛyɛ a bitimi ayɛ ansa na mɛkɔ sɛ yare ɛbɛba nufu no no nti na yɛde bosom yɛ sɛ obi message ɔde aba sɛ wai bɛma ne tie paa o ɔsɛ ne ho kanie no wɔnim deɛ baa asɛ wanya marks stretch marks wɔfa bi wɔ internet so de asɛndem sɛ de mehu no sɛ wɔwɔ stretch marks ɛwɔ ha no mu na wɔnim deɛ ntiɛ maa ne baa saa ɛdeɛ sɛ wɔhwɛ no wɔanhwɛ no yie anaasɛ na wɔde anaa bibi ɛyɛ nneɛma mmienu sɛ sɛdeɛ mede ka sɛ wonyinsan a nufoɔ no bɛyɛ kɛseɛ nti hu sɛ biribiaa ɛyɛ large a ɛtumi ɛmu no adeɛ bi a ɛyɛ large biara no ɛtumi ɛma wo saa marks no stretch marks no because ɛyɛ stretch nti most of the time no yɛfɛ firi nyinsɛn ne awo ɛna ɛma wo bibi mu ɛnya stretch marks ɛwɔ mu nofo no wonyema is part of the anything pregnancy abnormal conditions and I say normal abnormal disorders no bi disorders of pregnancy no stretch marks no e ka ho bi ana ebi won so a ebi nku bi a okoyizi na ano odin nti na e ma sa stretch marks no so e ba ho ne na say nku timi de sa e ba na wonyinsɛm nso etimi de saa banka betu anka wonyinsɛm a wobɛtwe ho firi nkunkun ho ana sɛ wonyinsɛm a unsɛ yenyinsɛm no ɛwɔ sɛ sɛ yɛde yehu sɛ bibi sɛ yɛkɔso a yebetimi de oil a chemical bi anim normal ana sɛ share butter kra afɛnufo no ɛyɛ nkuto afɛnufo no ho bre ne bra no sɛ de bɛyɛ because sɛ air stretch no sɛ yɛ dry a ntimi mboa ma ne nyɛ stretch yi ebenya saa stretch marks no wɔ hɔ nti yenya oil ana sɛ nkuto bi a yɛde bɛfefa ho no so bɛboa a prevent saa stretch marks no bibre na ɛwɔ no fo no abusa wutia mo amo Facebook na mo tie nso 104.7 ebeda mo nyina ase na yɛba bɛhwɛ abra tumor abanofo no ana sɛ examination of the breast no join us on Facebook omo ma pictures and videos lots na ebegina no nso ebisa mo question ma nana yɛkɔ yɛtwa ho na mehu sɛ ubisa question wada ma bisa no yenya no preko na yɛnkɔ why ma doctor me so da bi hia me kyerɛ go question oh na me bisa doctor say so we know all child say the basic taking good care of the breast so na me bisa say man you a role to play and because send your ABI will say me bisa initial me care bisa doctor no ka say bi hon ma ABI na no fo no mood nti wetimi do so do nsami no enesom nti e ko ba sa na ba ko na aka no ebi so na akọ akọda so nti eno sa no ebe pacho nufo no esan say emu yedu ninsi no ebia onsa na ba akọ ensoso nti na ye ka say obetimi de onsa na mienu no asom at me so my pictures ni bi de ni mod ni hu no why na ye hu say de sitie nkan obetimi de onsa no mienu no aso ba akọ at a time nti na bia wo ye we kakra na wo de ekọ the other side no so na no so why ne kakra ni nyina na wo ye careful say de wo ka say bia obetimi ada so no wo ye careful say bia onko da so kan ka cover kura pai tia nana why ya to no nyese bia chenchena fa won saba akoso afa akoso na eye ni mienu at a time obetimi de mienu no aso we mu kakra na wasan de adane akọ the other side advisable so whilst in the act no still oba no ema ne bra ne da so ho is ana say so release bra no e free no ho kra e wo se wo yi eno de say untimi enye so bi on ma on ya me ofere se bia obehu se ne sitie ne nti ofere se sabre de ba bia bia dru de say o e de bi na ofere nti no nyame bo ni wi as na no kro big say itimi bo katon tade aboden nenso wi as mba bia ni gie wo pa ne do mo bia nhwehwe na ofere de nana
Oh, so me nim de ntia me bi sa ko. Si etie. O de mate wase ana na mate wase. Etie du a mo nya me fere na bra ne da so ebo wo mo no. Because e bia bra ne bo kra na nipa de ne se e fa ho ahye ma betimi kra ne sa betimi ati no fo no. Because e bia nipa no e force na de ne se ra ho akosoma na bibisa e basa e betimi pra. We ne free na chese. Imuso no etimi. It oba wanyini nya de breastfeed o mo nipple no. Ya na e bia ni hwa bia uta sakia e opanyini de betimi aha. Oh, said the medical kind, no say no for no. Said the Mrs. Hilda, a car, a my anatomy no. Yen, Ayola no. And no, a secrecy, oily substance. Ain't no, say, be oil be it's me collect a fin. Ain't no, say be a one show ya, be oil be it's me, and from a bon, I say, be a few be me chiefing. Into the sun into because of it, son into no. Say one care for 1 year. Now tab Bob Brazier fear. I bet me a collect few crampo aqua. Say bear mano air no me the process a bit me a mania infection. Because of Benum fear couldn't. Me I care no say a bit. I'm what my medase, Panana medase. Why? Because you will be at Namputre. Oh, my home so. Say, I was up me anyway with about my document to us. Now, when Mono, a member will track and be more. I'll bet my idea about my. Oh, and I okay. A man, or more, a anything, responsibility when it comes to care of the anything breast na it's I say ye care no after hygiene bibia no e was say ye examination ye self breast examination say be ya bibi koso a obi hu enti akoye meme a enu ma na enu fue enu mo edie e bom ho nanya mo die na ye meme ya de bia mo do so no idie na ye be stress say ye tama ye di agro a ye massage na ye wi no ye be hwehwem because idea what I didn't want grow de changes be aba ubi hu we will be our observant changes be aba ma ubi hu message be amanya wa hanom wo see picture ya eda Facebook yi Opemsuo say sa brazier we say na e brazier say na mo kan brand here sa brai oba no for ne size de no ana sasen wo see wo hwe ya say enkova no fo no hu nyina ntu hu say ne size a and at the same time hu say kwan so ye den eda ho nti Opemsuo say ne size pa na asanya ne size pa. Okay. So the midi kan kan no on say brazier no ye wo ebi wo a ekova no fo no nyina ana ye obi wo so a ebi wa half nimi de we dem fi san ka pepepe ana depend on say the usi purpose a person serve but the kan ho asem ne say eni say ase no ana say na e pampe emia bebrebe o we ne dia enye bibia emia no den inti na I think we ne dia size we ne ye okay e masa we ne picture na efe dia ena mfimfini nso kuma ni den sane nam e kire kwame wo pese o ka den esuru ni nyina agu e hawa na ana wani je ho emu dia na dia ntina obire na pese o ka fa ho esuru na agu no abusa de o jani o Facebook obi hu dia kwaso na minya ba bi hwe o Facebook o ka 17% o say one key thing I learned in medical school general surgery class was that breastfeeding protect women from getting breast cancer because of morpho differentiation of breast tissues during pregnancy. It's worth mentioning it. So morpho differentiation jamuna muko skuni ni hobi munche chire moy morphology ama Hilda chire mo ho moy show me that say for breast cancer breastfeeding no say so we breastfeed here na apart from say hormones na hormonal unya bia hormones bi eba down e bi basoro no ya wade ba kon say
a produce or cells no yeah was cells a produce and a alveolar cells there were acne cells sa cells na a produce sa friend say no funcio no and na store lobes nim nti won say akola na otwia na emia na I inject here free duct nim nti is the form of exercise nti otwe no nsuo ni bemu na apie no nti nsuo ni bemu na apie no na I say first of all no we niam be free no fonim na I say nsuo fufuro bem ti we yi niam be free me first and na secondly so say exercise so say akwa gbo mo timi twini se ye no ha na no asere he na kola na the same time sakra no craft me massage kakra ma o so massage ne ka papa timi ye born no so de enti ni nyina boa ma decrease the chances of getting breast cancer Abna Mr. Gold. Abna, thanks so much. Oba Swaya na manage o comment ne way no. Afei Hilda yen share ne test no any ye detect abnormality ewo no phone if you hoba ne nyina anfa yewura mu mai. Yeah, me da say. Ye breast diseases be Brea ho. Ye breast diseases ye ka say breast diseases ye ka breast can yarea etumi eba ewo ye nufu mu na meche mu mienu mefre bi benign breast diseases conditions and na mefre bi so malignant breast conditions ye ka benign na e pa kire se yarea na anufo ne nya no enye cancer nti ye wanu bebre wo me pesa meka ho ansam ansa ye wo ebi a ye frɛ no cyst breast cyst no breast cyst ewo ho but any dey me say any screen so your breast cyst wo ho breast cyst no sac bia nsuo formi wo fluid fill ya bef kan say fluid fill sac enti no enye cancer eno ankasa etimi ye de be ko ebi wo nso a etumi ye kese se answer na be call for attention no na ebi aye kese ma even potimi be ye obvious ahono no enti eno na ye de wo kwa na no for na hyensuo ahye oben se bebi ewo oben se bebi ahono wo ho ahyensuo ewo no a ewo ye no for no ene etimi eye babia na esoro ne nchemu etimi ye no for ne ho bebia enti every inside na abeye kesi ahyensuo ama ye hu no abonten enti aba ne sa na ye wo treatment no na se ekodru breast cyst na nkenye problem o ehwa ketekete a utimi yi weni wo so eno ebi wo etimi drain ne ko but se eye sei na ene na ubense na ye ni pakro ne ya enti eno no de se ehu ne sa na cyst no ye betime bibia efe no ye se incision and drainage and ye de kwa na surgeon no etwemu na wa drain nsuo no wa twi nsuo no na afedie weja na wa pam ho fine na wa sign say that system no developing na so the case no atimi koi at one point na obi a wo hu sa no also we take chance that me jana no abeko adin so one tend to it early so na be issue so obi hu bi sa at what point no betimi decide say no we there so far as who any breast condition say we no obehu ni say badjoa bi wo de obeka say e badjoa fa Brea yen na ye betimi hu say ade we e cyst ade we e say ade we e say ntu de obehu say obi ba say manya badjoa bi eda me ntu wo na wo som na wo ye exam no timi say dey bi we de enye badjoa na fe you investigation so a ye be ma wo edi akom na ebi ti say ebi wo ho ye ma wo kotwa scan we nyin so ebi wo bitimi ma kotwa mammogram ni nyina na ye hu say sas lamp we eye cyst and ebi nso wo mu a wo so mu kra wo ye examination na wo so mu a wo hu ni say na ye mre na wo timi say oh we di eye cyst but na wa confirm with investigation and e say wo foforo bi a breast diseases bi a and e do so me bi e fe no fibroadenoma and they mostly ma omodri from 13 to 35 omote nya pa oba o se badjoa da meyem eda me no fo na sa badjoa no most o se meya mostly it comes with pain meya no waba badjoa no nti omuta ade no ba pa but eno nso no kra no enye hu sa eno nso no enu atimi nane fat bi a aform ewo no fo nim etimi nane na a wanye ne hwe
And that dear, my catcher for so much on show Facebook pan pictures and videos now more de extra hormone. Okay, yo. Sis no ebina edemo no. Eso a enha adwene e kese na eno na ye hwe. Nti de fa Brea ye na ebehu. Ye kan so no. Sa brenyo ne be mada o. Be ma nso mia. Nti ehonum no ne yaw no te san no ho se da bi yaw we de enye feelings yaw. Yare yaw ene samo because edamu yi said o kan eso a unhunu nti normal life ekoso ono a som obeme som ni ade ni nyina nti ne hwe mo we sis ne eso a se be ma no emia na se wo a wo mia bi wa wotime hu eni nti na mo de ba se me hu se bibi da me nufu nti eno de wo be hu nti wo bibi se wo de fa Brea wo lamps bi se a wo de obeka se no obeka se bajwa nti ye na ebe hu bajwa kro me chire bajwa no difference mu nti na mabo sis no di okay ene e woni a edi so ese fibroadenoma no eno fibroadenoma no eno no eye fat eno so eti se won se na edemu no ene ye fibroadenoma bibi akoso Facebook nti o ka se demu abi a woni Facebook o hu ba ya no akirikiri mama enti no so eno eye fat cells bi na aboa no wo ho no nti fibroadenoma na eno atimi ko na mostly no Maiwa we from 13 to 35 no muta this problem ni Brea mpa 13 to 35 okay muta this problem ni Brea mpa into the fibra ebi o fibroadenoma no nti ese fibra ni se but eno kra de omo de ba ni omo ntam fa ma no medru so unse said na make no because ya unse make breast care or say for free at least adolescents said okay 13 years 14 years now oyi na ni free ni breast so make say fibroadenoma ibi dem yeah. Ena yesan wo ebi enso a ye friend of fibrocystic changes. Sa fibrocystic changes ye no so no mostly ma amwedi from 25 years sa ko 50 years no omuta e face sa problem dem ma mente so cry so enkrofo de background for 18 ni amane ma ko 50 years omuta de problems ni ba pa eno no mostly no hormonal changes hormones ni bi nti no say wo be nti onpa ko nti make say me bebu me nsan obo say me ya pa na ewo na we bisa o say na ejina so de bia o si o de bi ebi wo ho a na me si ko hwe time a eba ni time e ko obe say obe calculate no ovulate a nti so obu ni say wie pe obe say na e ko ne say no nye yare o enye yare ma ni bo on so me bo mu say no mo yi na ye pe kura na ese kube na enye yare o enye yare o say ubu nsa ni wie a na asan aba normal enti breast lampa ana say we no ewo mu a wu ni say la be wu say aye say bibi ejina mu kutu na ya na ahono kakra but ubu nsa ni wi na ekwa ba ni sa na ma ne how enu mostly no enye fibrocystic changes na enye problems ene ye wo ba ko bi an so ye friend hyperplasia sa hyperplasia eye cells no na no for cells ni bi ena overformia na ye bebre eno no eyehu kakra nenti eyehu kakra ni se eno no e 2% chance of malignancy ye ka se bibi ye 2% chance of chances of malignancy e pa kire se ebetimi aba bedane wan hwe ne yiye a ebetimi 2% bi se ebetimi abedane abaye cancer enti sa abadwa ni de yehu a ye ho ade ntem ye de wo kọ na ye yi ebe message na yiye free ho se na ebe ya enkofa asem ma ebi ho cry sa abadwa na obi otimi ho be se 3 4 e o minufu mu sa no fo ba kono na we so se ebi wa ha ebi ni sa majwa no se ye hyperplasia na ye woni tu ye se ductal and adductal hyperplasia ba hyperplasia bia de ba ye hwe ni ene e wo ba ko bi so enso papilloma no ansa na abekọ no ye we ya kan nya ehyehenufo no mu me kasa so na aprempem omo so nya atwe enti no omo twe poison agu omo no ma na sesen papilloma wo bekan no na asem foforo ene hyperplasia wo kan ye cyst ni nyina no ewo nufu ni nyina so ewo mu se nya adepa na ne ma mema yi twin said the first moka no is it lobules nti mema no omonum no omo twe poison na say then especially I mean person who an infected breast
nea ɛyɛ ductal nea mekan sɛ ductal wei ɔbaako yɛ fɛ duct ectasia sɛ duct ectasia no ɛno yɛ duct ni bia awiden na emu ebie emu bia nsuo timi kɔgyina mu nsuo ni kɔgyina mu a nsuo ni timi bɛyɛ infectious na yɛ ama wo yare bi ɛfɛ no mastitis nti ɔba wo saa problem yi bi na bɛma wo twe na wo bɛte bi wɔ hɔ a otimi fe sɛ bi otimi fe ɔba no fo na mogya bɛgu ne no na you say problem to otwe ya no problem bi no mastitis no owo nti wo twe ya no nti saa ne ma wei no mu no nti sɛ wo hu saa problems wei a wo de badwoa bi ɛda no fom bia fa brɛ na yɛ hwehwɛ because saa papilloma ne hyperplasia yi etumi ɛbɛdane wanhwɛ ne yɛ betumi abɛdane cancer nti ada sɛ ɛbɛyi ama no ɛbɛ monitor closely papilloma ne te sɛn papilloma no I had to say what like bisa no na papilloma no etimi ye be ye 4 na ehihye one way ye one one say na ehihye be bi ehye ketekete sana aye unti na say what light I to say ayi unzo bu ma no ho na bibi tare na ne ko ne ma na tare no we ketekete sana ekɔhye no ehye no phone no yes enti etumi ye bebre we ye baako ebi wo bitimi nya be say 3 ni we eno no nso no wo de ba wo say ehye ni and a block duct no one be bi ehye no enti the problem ba ye de be ba pa na ye wo bebre ye see ye beka ye wa diagnosis no mo ne nyina benign conditions a e wo breast nim ye nyamba malignant no na sa benign conditions we no sa wo de ba ebi wo ho a se na mitire mu no me si ebi to me dane be ye cancer itire e na ebi nso wo ho eno akọ onitun enti wo de se wo hu afabre na yenhwe nti ye na ebetimi ehu say no we ye na we do di jana no abekọ because ebeye ya sese bajo e wo say ye a so simple na ye bajo e wo say ye free wo na ye wa ma ya yi na ebeye cancerous a eno so e di problem nti we ni nyina do kan ye benign enye cancer we nyina ye na ye mastitis no eno na mikas yetimi nya obitimi nya breast infection and cancer mastitis e ma ye kura ma ni bepie nipple na no ma nipple na no kura ye kro ninti nipple na no timi ye kro ma ni kom nyina eno so wo ho a eye benign enye cancer nti enu se wo ba treatment na ye de be ma ye de wo be femu na baby we nye eno we nye mastitis won say obi ni we ebetimi sa nsuo kala ye free mu yellowish enye normal wo normal no omom he Facebook ni we hu say asawa no yellow okay I think some a lot of pictures are me dey atoso now what can at the chrono but before no o mama hu benign one no and na dey ye ansa na ya back cancer okay then yen hwe pictures no na me hu o we ma me ya me dey maybe sa question ya na prempemo ene mo din kankan o hwe ne nipple na no na ase tokro no ayekese ana tokro no enye nsuo na efrimu no na eba no ena nsuo no yellowish what is happening then ekoso when infection bi wo infection bi wo enti ebetima ye say duct ectasia na aye infected ebetima ye say yare bi so na abem na mastitis aye inflamed yare bi so na abem na mastitis na aye inflamed nti ni nyina betumi de saa ade we ade ben abrew nti wo ba ye na ebehu edro ye de be ma na aye antibiotics bi de be ma wa ebe ma kala no nipple kala nanka breast milk kala no suppose enwe say ye kala say nti bibi say ana bloody ebi nso krompo ho a nka saa wa bi say moja ana ati say moja fi enu nyina no enye normal e maye nti wo mia wo no fom ebi nim naturally no omo prolactin e wo so and ebinim so wo friend say hormonal imbalances bi kakra prolactin ye den no prolactin no e ye nia e ma friend say e boa ma oba unufu nsu no eba enti no ebinim no enye yare e bro so kakra nti obi hu say ma akola no fo nso no na ni normal level no abro so kakra nti ma akola no fo nso obi hu say na nsuo firi no fo mu baba san nsuo no enwo se enye colors bi sei nti obi wo ba se me no fo nsuo behwe no eye whitish we enti no enye hwe but unhu se color na sisa yellowish e ko bloody ebi craft mi
wo be hwe asawa ni mu no na menim se me di pictures ni bi ba yanka obi unsa asawa ni mu na aye moja nti saa ne ma we nyina no fabre ye ntem wo yellowish na wo de fabre ye na ya kan milk no ya ne tesi sen na other substance no so tesi sen na aja milk no ye wo bibi e fa ne say sour taste eno say no enye dem bro so enye dem bro so sa ba ni akwala no mo de ka wo texture ma e de kakra o but emro so sa si chire de na say asi chire de na nchine de bi asi chire de abetia kakoko so yemfa ne so be ma bibetia ka say ne yire no fa hyehe waka kokoko no amia bi agum o da bi e de se nyama ko papa no fonsie ni bi na ye chimu no kala no okay wo hwe ba mi a ne no fui anke mo du kamo ba hwe asa no ade na yi nsuo free ne nufu mu eba nti oba ye examination na nsuo uti mami we onya mastitis na onya friend say breast problem ne duct ne mu no aye duct ectasia aye infected ena mami no de ben no one say bibidra so nti bibidro no de aye so na say dro na no de aye so nti ye uba ye na ye mi ano na we mu nyina na aya na nya omo ya na wonim ye wo mostly na bi wo ye omo ya batotie obi anu say asimasi se me breast aye me ya no me ko ha no ye ka say ye de dro we ne ma me no wakoto edu wo krom no de aye won ebi asimesi de na ne ode ne nyepe enti no asimesi de ye ne de no wanti bio ba ode ye wo de no enti obeya anse ye omu ye obe try wo fia wentumi a ansa na ode be brew ewa hospital say boan na hwema no mostly ne so no ne ye cancer no beginning no enye ya osi mehu djubedjua bi wo ne enti a etimi ko ekira ansa na ye hu ne se wo hu ba djua ni wo all right o enso no enye ne yanti no onka wasem ansa na be ye ne yansa no be start dia baba cancer ne cancer no ba joy cancer pa no asase ne enye ya ansa le be start say ye wo ya no na akọ ekire difference a ewo sa ya woni mu you hear another picture na yen hwe de edon so we o hwe no for na ase de na do awo ho tokuru no minim se sa na ne de atia okay baby na hwe enche won so no for no ho ono kwa no fu minu no e different no ba ko no flat sa na we nsu mu odu ni mienu no hu de o yare ne de o nyare mu nchechire nia ewo benkum so no from se na mehwe no se de nsa da so no nia ne nsa da so na ewo ni se eno no normal no matu se ba me no epanyini ma mi penini mu aye na dwuma nia aye te se kese no metime describe ni sa aye te se kutu hu nti ye friend no podoran skin okay nia nti ni se we nya breast cancer no a wa twenty say no owo getting to your stages of breast cancer stage 1 2 3 4 nti nipa we no or stage 4 ho na say ni cancer na betram abetine mu ma nti no wan say ehun na esa kutu hu asa nka ho ehun abobo ntokuro dodot asa ameja ne ya nti udru say stage we ye mpese wo bedru stage say me bojo sa stage we na no aya ne ya sa stage de aya ne ya abroso ama by ebi odi achinchin sansa na ohu se enye yie no na ode ba nti obeba na edu stage ya untimi nya hwe ubema na eduru ebeti ama na ya ona ba form a control ne kakra but untimi nsa no yare no yeah another picture then we know no for that things no for no wa dini mrawi but no kwani moto mu ana we no enye bibia na epeche say ye cancer ebe other breast disease obitimi nya ebi wo ho a mpompo timi bobo wo no for so nti nipa bi say no de bebre won tame san say ye ne ya but edro na obema no na wo hwe na ye we no be enye breast cancer we ni no for na mu no skin disease yes abobo so nti ube treat no na ne ho atom mpompo bo bia na mpompo bo bi no fo ho a on fa ne sen
mpacho mpompon bo obi nufo so aye wo yare bi a e ma mpompon e bo ye skin disease bi e ma mpompon bo nufo so bebre enti ye sa na fabra ayaresa bia na ye hwe na ye treat one kasa enko treat because we one hwe ye na mpompon papaya ne nema ebe e de aresam foforo ebe bra onufo yi meanwhile at this stage no treatment na ebe ye better say mpompon yi ahono na apapai nti we kra be hwe pompo ni bi kra atimi ebi em se bi kra pa we enye foforo ache ewo ho we hwa atimi se ache yeah we no skin you peel off we so we cancer patients are treating am fan say we all the buy one farm mantem or the ba stage into one say skin kra on hu nyina ehwane say ba say dey want you the man no ana o ba ni say kra enyo de at this yen wa kondo na one so kra o ya oni nyema wo fa mu kra no wonya ni je say o the baby bisa because ani ehoni hia mema pa okay when so any ba ko da eno ma wan hwe nipple nanu no wan say nipple nanu no ni nipple nanu na ye bibisa na etamu no nipple na kitikiti sa kitikiti sa no I say yiro I say yiro I say koshim when so uhun say nipple no ana minim say stretch marks na wo ho ana bibi na sisro no we ade growth na aba won no fo ne ho e growth na aba nti sa growth we so we de Brea yan ye be nkwan ya ye de be fa so nti we nyina ya abnormal we mu nyina ya abnormal breast diseases ye ya kire ahwefo to say we know the entity lead to cancer we na just ye twa na ye hwe ye twa mammogram na ye hwe what for you know what is bringing this growth no I was so the big wall inside and this growth eba okay and so mom na okotwa make some picture and friends mammogram ebi mammogram ebi scan ebi ane ne okay na we nso we ohun on say nipple don there our friends are ebi ahono we dey wo na we nso we nya podo range no on say asanka no aka na ye hu anyway we mami no for there say we no baby we dro ekire but we hwe hu a we be hu say o de bibia ye hu nti we wa mantem enye no na o de aba by we do stages be say ye mpese be hu stages be say nti na say ya bra for screening na ye detect early and sana we do stages be say hey we there we hu say no for no say baby ashikom ana miakom to krukra dem mastitis etimi cause sa na ema we na sa pompo na ebesi wo no fo so ebetimi akose sa na ema wa ma ya nhwe ni ntema ni late stage no etimi cause sa na ema we ema e the problem e bro next one okay na minya baba ko we so interested in our discussion of Facebook because I think so one so awareness nti I know contribute to the okay or the back by or say the yellowish water coming out from the infected breast, that is the mastitis alkaline, is called pus, and also a contributor. And like I say, hyper prolactin normally gives a clear to white secretion or adiptogen. Also, please, we should really educate the women. Most of them will present late after trying all herbs, and it didn't work. Majority of those who present early to refuses mastectomy, and they will go back and try all sort of things, and by the time they present, mastectomy has occurred. Early prevention and compliance with doctors saves lives. And Abraham that's a paba yenhwe how I bit me can say I examine no for no okay bacham me so we are maybe lines say me need tie me and I so be tie on so wo hu bibia or on friend na
on kan wasem ne nhwe why so ebi ambe mana be humu ana say wo ho eni abnormality bi woni no fomu ana mo me mana mo bibie ne ma so ne bia obi bibi ofisa se de hu no wa ampene sa na abeka ama omeka bibia kire no aka kire do fo no so ane ahwe ye back can about how to examine say na be ya obetimi ahwe wo no fomu na wehu say bajwa demu ana bibi nkoso yiye your friend of self breast examination into say examination we aye ka no one kasa na wo beye enye obi na ebeye ama wetin aye ne mra wadware ewie na wogina ahwehwemu na wo hwe anase wa obehye de yi wo hu nyina se me behye me nofo nti wogina ahwehwenim na wo face ahwehwe no wo yi wo hu nyina wo yi wo top nyina na abesi wo waist enti wo yi wo top besi wo waist na wogina ahwehwe nanim wogina ahwehwe nanim no hu nufu nyina wo begina ho wogina ho wo de wonse nyina begu wo na wahwe wo nofo se obia nim se na ne nofo te enti sesaye bia bemu a wo behu se ba kwa ye kesi chemba akwa wo behu na se bibi nso anyi wo ho a growth aye kan growth a ni nyina abnormal growth bi nso wo ho a enu nso wo behu kala bia sesa wo ho a enu nso wo behu uwie a na afa de wo de wonsa mienu abom na wo de ato wetiko wo de ti wetiko so na wa ma wo shoulder no wo friend say wa betwe wo de abanim say enti me ba eba ne sa na me so obetu anka ya na makama ne nto ono nso so manwa ana abeye no we ama me enti say de wo ye ne yenko ne sa na enti wo de tu wechi wo de won sam yenu bom na wo de tu wechi sei na na wa ma abatwe na benim wo ye ne sa na afa utimi hu onofo ne papa enti no wo ye si aden na wo hwehwe wo hwehwe de bibia ye frɛ ne sɛ wo hwehwe sɛ symmetry ne sɛ ebia wo ye sei no bako ase bako abase bako wa chemba ako ɛna afa nso wo nipple no bako wase chemba ako ɛno nso wo behu ebia onofo ne nti saa ba wo ye saa no na wo hu saa de ne ɛden ni ɛna wo ye saa ne so a growth bi nso wɔ hɔ a won sɛ ma ye sei no nti na ɛbɛma me muzzle na ɛwɔ ha no ɛwɔ me enim ɛbɛma na ba abonten enti sɛ growth bi wɔ ase a ɛbɛyi ne ho apie ɛna at the same time growth bi nso wɔ bebi a abadwoa bi wɔ ase a lamp bi wɔ hɔ a saa lamp na ebe protrude ma wehu wo wie a na wayɛ sei no nso wutimi hwɛ wo ha sei ye bibi e friend lymph nodes no nso no mprepi no ɛno na ye kaka kokram yare a ɛyɛ a emu na ɛfa ye mogya mu se ye say etumi spread in our body nti na ɛfa ye mogya mu ɛna yen lymph fluid badwoa no wonsuo bi lymphatic fluid emu na ɛfa ɛna ɛyɛ de bɛ ɛkokokokwa bebre nti ebi wɔ apepre no mrepi no obi nya saa yare yi bia obi sɛ obenya ne lymph nodes ne bi ebi pie kakra ebi apotrude kakra nti wo yesei na wo behu ni nyina wo behu sa apotrude na visible a wo behu ebi won so enya ebi wo ho na apodum nso na hyeda maaya a wo behu but aba wo behu nti wo wie a wayɛ wo first way na fe wo de wonsa aso osisi sese na maye ne na wo de wonsa so osisi ana wo de wa betwe na so aba we se de wo ye lion aso nti wo yesa na wo peden se dimpling bi ewo ye ka dimpling on se bi wo ha no fonim na emimkom ato baby I to say baby atom baby amemakom te say akola asere a wo se na ebi wo bi pa obi mpenifo bebre kra wo bi nti obe hu se ebi atom enu so tom e show say lamp bi ebia lamp bi wo under and a pull skin inward e chamber nti e kire bibi hu pe na say no so e abnormal nti abnormal niam ni bia wo ye nti makawei na makawei nya wo hwehwe ne so wo hwe alignment wo hwe size wo hwe line say ni nyina e symmetry na wo hwe growth bi wo ho wo hwe protrusion na wo hwe dimpling gisani ma we nyina ye no say wo yes ana wo hwe niam pio wo hwe niam pio wo hwe say no for no ba ko a chemba ko ana ni nyina akra ye pa babia nepo no ni twede say ano ni nyina ye pepepe wo hwe sa na ma we nyina even crampo bi wo ho ase discharge bi wo e ba no crampo mra wo ye sa na ma no kra bi timi pie timi say enti wo ye sa na ma we nyina ewie wo wie ana wada wechi
wada wichi wada ya wada ya nti woda ya na afede wo de won sabako ato wetiko men dapi woda ya na mfa woti ntu sumieso nti fa won sabako eto wetiko sa na fa bako start wo de behwe nti se we na me de call ni fano na adia otiato so ato atiko na de benkum no ato ni fano no fo no so yes na no what start nti wo start ni say one say me start free her in circular motion nti na wo miemu o de check ade wo hwe den wo hwe say wo be hu bajoa bi wo mu a nti ye be ko saa nti wo ko first na wo de abesi a second no na esi wo no pol na no esi wo na no na wa chima no na hwe say wo mia no wo be chim enya ya ja o de check ade wo be chim ka kra bi say wo be hu say nsuo bi efri mu a nti ni amachire yi wo hwe na what side won sabe ko baby kakra say wa eko wa motuo mu say bajoa bi utim normal person say am yes am hu bajoa bi awo but say bibia start breast cancer ye was stage bi wo a wo be hu bajoa wo miamia ha wo be hu sa na ema no enti we nyina wo check enti say wo check ni am ye dey na me hwe say bajoa wo no phone mu ana say na mimia no phone na no say me hu nsuo fin that's yellowish to brownish to if you reddish color niema we na mehwe enti we wie no a nia we ye ma no for efa ba ku yi wo be say the same thing ama efa ba ko nso na enu nso we miemia aye bibia ahwe enti we hwe sa niema we nyina mu a na afede we hu se we wie a de na me hu ye bibia ye pepepe mi miemiemu no bibi baaye me chima no me hu den wuhu niema yi amak bosu nyina bia bra ayare sabia na be report na ye hu ba we ye no we hu hwia it means nyame adom you are ba no kra no utibi yes rest this breast self examination obi a wako hu school enum ye chen wa ya kyerɛw nti wo yes a ne krampo no ewo mu a wo de fa ko hospital na nurses no mu na ye mu a na ye nhwɛ waye wo hu se bajoa dem bajoa nyina na ehu ana bajoa bo ma ye normal wa hu se me kyerɛ bajoa no different because say ebi ye benign and ebi ye malignant ye can on benign ne ye benign no eno no ebi timi ko on it on ebi nso wo ha ye monitor ebi nso wo ha ye yi free ho because ebi timi asesa ebi won so ye ni free so eno a ebekɔ enti wo de wuntimi hu se bajoa na edemu no eye den agye se wo de Brea yen ena me fast akwan we nso aka about breast cancer no ka ntimi say me wie for breast self examination bi wo I think so Makova ba menua ba na make us no comment on Facebook abna Emisa Gold no na me na obo abasopa woni ma me boatima say I'm a general medical practitioner to onye nurse kwa general medical practitioner na obo mabaso say the mo kan nyina the discussion is on point pa obo mabaso I say you've done well ono so bomba basopa enti now your who examination ya dafe ye call cancerous cells no ye call cancer ye ade a ye can say ye friend say malignant me bounce ne be konana said the omo kind the breast say ne am some mo head said mo yam ne ma asa mo test bi ma mo ayo ana Kofi once my aging I think say about the management of breast and your man in Kwasade. Mo. And me feel say such education we saying. Say Drew baby more especially time I don't tell your man your brother money by ANC no. Me sure say on one time my man in Chumukunumra. No one take opportunity in and the only kune. Oh, say between 80%. On the church no more at ANC no more so hot my about unya da Argentine but okona the few minutes na o te doctor na name dey at least we pay attention to mo so so ande pa me go susu na me interest but ade be am den so say mo so say self examination say ya said there ye be ne mo a chairman no self no you are not the self but say April doctor na me boa yes na anka me ka say no man bi say we na because ka na person bi say o he emema ne ma na godie na
likely so bema betimi a detective bi a oba ne nim make us the natural thing o chanya okonya na aprempa wo mia ne se kuku ebia in the kuku mia no hu se da bi ase mamia bibi ebia anya oba ne ya nto oba no kra wante na ebi oba no nso hu ne se bibi sa ne such situation na be se bema na hu na se pa say one say prempem bebre no say wo ne wo yira na wo partner di agro bi sa na wo hu bibi sa na changes na de utemia na nde de umia ye no hu se bajoa bi dem anase nde awati umia bia na wo hu se bibi dem kra e was so prompting sa akosia nde mi di agro ni am ehu ni o na de no ne akosia enti ebema na adwene abaso na waka na ba ayare sa bia na ya hye ye hu bajoa kro because be infected ebia na one day bi obetwe and osimbe shit say gidi have you heard cancerous one people chow ye ka cancer ye say abnormal growth of cells once onyame bo nipa no na wusha cells no na multiply and the winyi why tenti but cells ni na is control under nyamia ye bibi say ebia bibi in control no ye bibi e tumor suppressors nyame the genes bi akoye mu anka be control but mra wentimi anye na adwuma no saa de ntimi anye na adwuma no na afi de cells no ebia all ye ne normal work no and I say all con normal growth cycle no wakohia atoyenche bi enti asoyentan ka we say yetimi repair no but yentimi an repair ade na be repair na bia bibia ba ho enti antumi an repair enti sa wrong DNA no DNA prescription no subscription na afi multiply enti there will be abnormal control growth of cells that growth no there any under any ade bi anhye no enti eno ani say all double eno na ye cancer enti ye case ye say abnormal growth of cells enti na ba be ye tumor na ewo ho enti na ye wo cancer bebre breast cancer ye wo cancer ye ti kosi ye na ase nyina ye baby cancer etumi ye ti ni afa ni say liver cancer say cancer enti ye ka breast cancer ni so ye wo bebre ye wo ne ewo eba wo duct mu ye fa ne ductal carcinoma ye wo ne eba wo lobes mu ye fa ne lobular carcinoma ye wo inflammatory breast cancer ne cramp de bebre mu ebi wo ha untimi hu ni se bajoa wo enintina ewo mu e wo se ba babon se cells no inflamed I say krobi we say krobi nti kro na we hu no say ye kro no na afa de u treat emuda cancer kro u treat emuda nti emuda no na wo de be ba no na ekwa enintina anye breast cancer no ye bajoa nko na ebiti be the breast inflammatory breast cancer no and start with bajoa nso eba as breast cancer nti wo de ne ebetimi abo na ni screening ni se obeba na ya hwehwe wo mu anu aba ma ya hwe enti mabo inflammatory breast cancer na ewo carcinoma in situ ni afe na ya just wo baby e wo na nko bibia enye we bia crossing was sport me yes and yenye friend no say and crossing basement memory and no ho any opagen disease of the breast and no ense na cancer so wan hwe ho asem anka betimi abe cancer but ye classify most ye the cancerous cells cancer no and when you different types of breast cancer obetimi betimi enya oba betimi enya na be ma ono so wonderful no obetumi ayedebe enya na me pese me ka about lamb with breast cancer lamps no initially no at the initial stage no enye ya painless ansa na be kan lamp no this cancer na akeka ni na emudian na ta dodo no eta ye ma na probably mema ba emu dodo ahin na mutanya sa cases no ni etanya ductal carcinomas no etimi ba pa inside no etumi ba pa other ones ni so ban so sa ductal carcinomas etumi ba pa we nyina ye cancer ha adwene pa ni aka ni nyina etumi ba but ductal no it was true na na me can about lamps lamp no a friend is saying cancer lamp na kasa at the initial stage e painless enti no fama ansa na obeti cancer lamp no ansa na obeti say wuti pains no na
across the basement membrane no crampoma akoma ebia to the surrounding tissues. It's cancer across the basement membrane across surrounding tissues. One year na no say no expanding. No expanding no for lymphatic fluid when I call blood and a drew blood nimu like a far blood nimu ko our hrawamu will liver baby a kono na bone and your friend metastasis a drew sana yentumi in the ben yentumi saw yare and ye say a drew stage 4 now breast cancer first of all behu lamp may be signs and symptoms of breast cancer ubehu lamp and any national behu lamp but majority and ube signs who a bit why it comes with dimpling so na message sure and say who dimpling a patch said there is a breast lump under a pulley skin inward and a bit of honso a bit to me ama to me ma what say bibi to say and one no for no ebe ye bibi to say orange skin na ye hu ya de kire ye no na color e hu color asesa se ni pakọ ne ye kokọ kra na hu sa aye kokọ e hu aye inflamed na aye to say aye bojo bisa no ni nyina ye signs of breast cancer na fe de wo nipple na no wo squeeze a nia efri mu no eye hu insupa nsuo na nka yo say ye white na afi de hu bibi hu pass bi wo mu a hu no your friend say purulent way out discharges and he say ba na yellowish to that brownish to the bloody color and this animal when you nanti the signs of breast cancer changes in skin texture we so mu na aye flaccid bisa nipple discharges we no a picture no na man aye white me yen signs no changes in skin texture yes yen room oba no obeso hu say cancer ba no fuma ebia na umia nya ne ya anase wonhu badwa bia na ewum ne nofo na no umia na asa ebohoboho bi ebia first nso ka umia nya saa na ete ana saa no changes in skin texture no me pese me chiremu kakra changes in skin texture no one say nofo no say baby abadwa wo no mostly no usomu a ebi wo wa usomu na ayese flaccid kakra ya no ne chese they say we ya na ayeboho bibi sa kakra baby asabadwa no na ebi wo at very initial stage no hu ne amaking skin no enye hwe badwa ne na shem yes action no ekwenim no na skin texture ne crampo de dru be say siwe no ne ma ne crampo de ne de say yi bi kire mu amu bebre hwane ne eno na skin texture na oka no changes in skin texture ebi o ha utimi hu mpo say friend say na aisan anka peeling anka podorange ne ma no abe hwehwehwehwe ye no ne we nyina no utim and a difference bebre me patcho ensanko and na nipple discharge with nipple discharge na etresa wanya cancerous one no no enye white o somewhere deep yellowish. I best started with that na e ko brownish to even bloody we say pass bi umia na ise Sophie efi onufunim eba yanko the next one na dimpling na make us say one say we be say pass no kra me nuaba no kan na bibi to say dimpling no na make us say akra seria na and say like what you know to be dimple yes, na dimple no okay no e patch say badwa wo ase a etwe honam no ekom na lymph node changes enti ebi wa lymph node changes ne say mostly no ebedru echiri kakra ye wo lymph nodes ni bi wo auxiliary lymph nodes so ho ye wo mammary lymph nodes ndi dose ye body ni nyina lymph nodes bebre lymphatic fluid efem make us and make us say cancer it means spread by either through the lymphatic first of all ye three tissues are ewo eben no etimi kano and isa to me fa lymphatic fluid mu ekọ be brain tinetimi wenya wo breast so edru wo lungs mu afi edru wo liver
mu afei de wanya bone met kra your friend metastasis e fa saa nneɛma nim nti sɛ ye examination for that person obi a obi say wo palpate a na motuo mu no wo hu badwoa ni bi normal person na me palpate ni motuo mu sisi a me hu badwoa but bibi sa no eye inflame ɛna your breast or nipple pain yes obi hu say ne nufo na no eye ne ya enu so etumi ba but no most early stage no hu saa de we any what retracted or inverted nipple ya ka say retracted one say nipple la say ba ku bi kura ba na picture no asa kan ku hwem sa ya di kan ya hweda ya retracted or inverted nipple enye ni nyina so hu saa de na enye ni nyina na kire say ya breast cancer but breast cancer sign in so timi yes but ebi wo ho a na enye breast cancer na DVD enye hwe maye enti enye ni nyina na kire breast cancer enye ni nyina na pese obi krompo wo asa na ne nufo anoti o obi wo ho se o mi de saa na me nufo but wo no e de enye saa na nyame bo wo nufo anoti enti wo enti saa na abeye saa no e wo se wo se bibi na eye de ben e koso enti aba abeye saa ene wo changes in when you cramp the ice you crook bibi saa retracted we na say ni no funa no akakom kakra inverted and na akakom when are retracted inside into retracted and inverted ebi wo ho a ayete say achia kakra achia hwe baby okay and nti changes in skin color nti ube say no for na no and na make say especially nipo ye kokko de ube say na asesa na abi wo krampo nso de no ye inflame kokko na ebi kra etimi ye tum ye wo bi obeyi ne no for na che obe ka say ya hyeda na ya ye na ye tum em say picture ba ko ho na no for na aye tum bisa ni nyina ye sa na first no no for eti and na swelling ube hu say ye badwo nti ube hu say na ahono ade yi ne ho adi etimi hono and changes in breast size ube hu say no for no say ba ko no enye cancerous ube hu say ne nia ye cancerous no enye pe hu sa na pe hu say sa na hu say bibi si dada no wo ho dada no enye sa na tie ye obi wo ho say me no fo ba ko eso say me no fo ba ko ono no sa na no fo neti enye hwe but wo a enti saa no na afi na aye saa no eye saa no so hu say bibi na eye de ben e koso and then changes in okay breast but do in the pictures be able bo nso na ekuru bi abeton for no one abeton and na make say bibi e inflammatory breast cancer eni most no be say ekuro no ebeto ho a we treat say ekuro na enko nti eno no most ni ebitimi ye inflammatory breast cancer your mastitis a ebi akuro ana etimi ba ma eba bontima ye mu say ekuro wo no fo eni wo cancerous one say ekuro abeda ni papa no fo so we treat ya sa cancer kro we treat ya emu esan say eye cancer nti eno inflammatory breast cancer nso ewo ho nti we na ye signs and symptoms of niema ekire ana niema ededi ema hu say we nya cancer but ye kasa no so ye nka about deben na ema wo risk of breast cancer and can be cross say hereditary ana say enti for no ka homa me because is it the lifestyle and the more breast cancer and hereditary and who is at risk me that say we your banko ade we at risk because we breast we your banko no to a large extent bema so na moka most member yes bema wa bonofo no wonso no wo risk nti bema wa bonofo no so ya advice so say na ba for screening wonso bra for screening na wonso ye nhyew first of all me say we your ban nko ade we at risk of breast cancer ena ebi so wo ho a eye genetic eye inherited for ye won ye maybe eye friend breast cancer antigen 1
your friend BRCA1 BRCA2 breast cancer antigen 1 and a breast cancer antigen 2 saa niema we normal genes e wo nyame bo e ma nipa e wo nipa mu a edi dwumadie bi but say nyame kan ye say ense me ma cycle bi say as cells na e ne na bia na bibia ko hia problem bia na ko hia meka accident bia na bibisa na ye can say mutation has been mutated into afi o ma ebia be keka wa say the normal function onye enu bio into so ya onye the normal function nyanyame born no so onye na afi onye bio into wa be mutated form into breast cancer antigen 1 and a breast cancer antigen 2 no say be mutated a ubetimi na wo de na be mutated a ubetimi e de ama wo ba into ubana be inherited from you into saa no so no etimi ma nkrofo mo saa mutated form of breast cancer antigen 1 and breast cancer antigen 2 mutimi nya cancers be to say breast cancer, prostate cancer and ovarian cancer. Prostate cancer so ebema and ovarian cancer into be say family bi papa no enya na nanya prostate cancer maame no ovarian cancer uwo mu a nso say nti mu sa na say gene no sa mutated form of gene bia ya more transfer mamu nti so we inherit sa gene bia you don't have anything to do why gene na why inherit me betimi aboa wa ne say no family ni mu so nti no be ka say we high risk wo hwe e bia we anya we mi family we anya ma hwe no ye hwe no o maame o first generation aye o mama papa ni o generation esa to so biom eye o nananom ena o ma wo say sankrofo we mu saa de no era ni try o so mu say there is something nti wo be no wo be classify wo ho akol high risk for nim nti no wo say na wo be ba hospital ye nim kwan e do be den e do be fa so nti inherited be say wo be inherited breast cancer antigen 1 antigen 2 BRCA1 BRCA2 no etimi emma obi ana increase obi risk of getting breast cancer ena ebi nso wo ho a e lifestyle wan kesiye pi no yare kesiye pi ne contribute to yare bebre ye friend obesity obi wo ho a osun obesity no ye calculate no body mass index say bia bro 30 ho no mokono such a person no osun enti no sa nsusu ye research amaye hu say some of the fat cells no ebe contribute to ebe ye estrogens enti ena estrogens nso eye hormone e wo maamu mani meme nyina wo but ma de no e wo soro enti obema bi obenya estrogen e wo soro no saa be ma no timi benya omo no ye amuta abonofo no ne ma no enti se wo saa e friend say estrogen si e dose wo mu bebria etimi increase the risk of getting breast cancer enti ebi wo wa be say family way your friend say nipa kro no or breast cancer the breast cancer is being fueled by estrogens into usum bebra research amaye hu say some of the fat cells are being converted to estrogens eno na makesiye ni breast cancer adwene no usum bebra fat cells ni bi they are being converted to some of the fat cells excess of it no they are being converted to estrogens into excess fat cells it means any breast cancer so increase risk into where first risk another risk and a risk ni being so lack of exercise one say what exercise improve your immune system to fight against diseases and a mouse cells so active very good research amaye say exercises reduce inflammation eboa emma prevent and as reduce the risk of cells becoming mutated cell betimi atwa faso ababeye cancerous and be so biom so say ye wo be long time exposure to estrogens oba bia no estrogens na ebo ye ma ye nya ye female characteristics say bia ye nyi development ne niema enti ubu nsa at the age of ubu nsa ntem a estrogens ebo ma ubu nsa enti ubu nsa at the age of 13 and na utwa unse bu at the age of 50 ni obi obu nsa at the age of 20 and 18 and na utwa nse bu at the age of 45 no wa first person no why exposed to estrogens more
nti ono the chances of getting breast cancer no more as compared to obi a when mu santem na we say twa brantem nti your time bread and duration now you be exposed to this hormone and estrogen also and so it to me increase the chances of getting breast cancer and I face here was some of them you won't be so I was say maybe when they do which is a fruits and vegetables a be antioxidant properties